isosceles triangle हाइगदी side ani sang manaraga magi base की side में लगे तो हाइले बसे की isosceles triangle से base कोई ड्राइंग सी मतु इन base ओरिबा BC से BC की असंग बसे सिन MP दे क्वेश्चन दा हाइसे अदुगा सिगी अकोइबा की असंग वा द पेरीमीटर से पेरीमीटर ना for whole number 2/15 ने 2/5 लो 15 लो 15 निको 2/15 MP रे दु अरिगदी what is the length either the remaining equal side from सांगबा मानबा side ani do अदुगी length दो कया नो है केनता ने question number 3 दाइसे केनता ने को what is the length of either remaining equal side ले होरी का side ani ऐसे सी असंग दो कया नो पुथो है बने को अदुदी येंगसी question the pyramid as given hey, base और side means BC की असंग से क्या pyramid 4/3 centimeter fraction ngata pyramid ko noi da ane sida kano da evening da kai da basic ki ta ga ising do fraction ni khamai na subtract over fraction ni khamai na addition to over multiplication ko nung do ngara nung do sim am tai de loi na no noi ji jam du ma de angang sing jaw bani ko adi noi na class 9 oi gra 10 oi gra any nangi 11 do de da maths follow pa da fraction de dum jaw lai do me the fraction की addition subtraction को basic thing से देखो खंग दबे आते नट्रा चले सिर्फ pyramid नट्रा and sorry pyramid perimeter of isosceles triangle perimeter of isosceles triangle नट्रा isosceles perimeter of isosceles triangle देखिए इसने क्या pyramid 4 whole number 2/15 centimeter perimeter है दिखाएंगे खाएं perimeter है दी सिगी अकोई बगी असंग बसे कोना perimeter को circumference दी perimeter है दी circumference दी कोना करी है circumference circumference है जो सीधा perimeter है जो सब माने कोई भी हम मत नहीं चले और तो implies that perimeter of isosceles को perimeter of isosceles से मागी फॉर्मूला दे करी और क्या करना साइड ऑफ हमसे की प्लस साइड देनी तो मैं का और तो सीधा साइड A का साइड B के सामने माना दो नहीं तुम्हारा तो AB plus BC plus aduga AC hari equal to so na mixed fraction label se thokba yaro improper fraction do thok se mixed fraction se improper fraction do thok kya hai 4 2/15 have ne tra se kya ga mana ne 15 ga 4 ga han multiply to ga ni kya da ne 15 4 ja 30 sumbra 15 4 ja 30 plus 2 sorry 15 4 ja 60 का plus 2 62 तार right 15 then on top of that यानी का अदिति 62/15 चलो अदिति अमना equal to and still twice AB है plus BC है BC की असंग मुझे BC के असंग मुझे देखा था कुछ लड़की करे सुम्बरा क्या pyramid 4/3 equal to 62/15 and twice AB है कैसे करेगी ना AC से equal to AB का मान है बनाना है बा isosceles triangle है बनी ना base ने तो बस साइड अनी दो length माना करना है यानी का और भी AB का AC के मान है बनी ना अगर हम पर नुमाइने बा तो AB AC ने तो मान ये दी हमारे दीदी twice BN इबे याब्रा
Eko plus BC 4 by 3 later. And implies that 2x AB equal to 62 by 15. So equal to minus 4 by 3. Eko equal to LCM logo to 15 ga 3 ga LCM hai ka no shi de phami shi de LCM khang de bi phna jaw ngi ni ko M gi meaning kari L ne law sai de C ne kari kabal M ne multiple okay multiple ai de kari ne ba ha masa mak te jen thok ba ba multiple ai de number of the gen by number single my multiples I did 2 na 4 the gen by 2 na 2 the gen by 2 na 6 the gen by 2 na 8 the gen by atra so 2 na 10 the gen by 2 na yen by yari but gen by the my remainder 0 idini 2 na yen by but 2 na divide by number single lolo ina magto magi 2 ki multiples ngakani okay already 15 na divide over yaba multiples में हम लेंगे नहीं तो 3 ना divide over yaba multiples में हम लेंगे नहीं अतो की मरक तो देखी कमन लोग भी multiple जाऊँ नहीं बोल मेरे को 15 से 3 ना से जन्म जाए 15 ना से जन्म जाए सुम्बरा 30 से 15 ना से जन्म जाए 3 ना से जन्म जाए सुम्बरा कमन लोग तो इधर 60 हुई है अतो वो अपन LCM है कहने लोग भी तो फायदे पिक पता लोग भी नहीं तो 3 ना जन्म जाए बता 15 से 3 na suyan bayay 15 na suyan bayay aduna ani sigi khoi kau kun kan se LCM ti sita do ni ko natraga na loi na sai na be jeng thok bayay ya 3 ga 15 ga so ko ge plan preparation with to 3 1 3 3 5 15 already 5 ta na tra 5 ga 3 ga 15 ya ko Sana ka na puto ba LCM? Ano din yan kasi? 15 lang eh. 15 na yala din. 1 pangan eh. 1 into 62 din. 62 minus 15 na 3 na divide pero di. Kaya pangan eh. 5. 5 ko pro ka di. 20. Kaya ko. Ano din? Si kya tara diyo. Ano se khaidong na di kya tara ne? 42 ta bra. Ko. 40 ga 2 by 15. Ko. Into. Sige 2 siya. Sina? Equal to 1 malala di. Into ni. Divide la aniyan sa. Sila 2. ये 2 से ना सीधा डिवाइड होते हुए क्या फंगा नहीं 2 2 2 2 1 जा अरे ये नों काला में माले ये भी कोई तो करता ये भी क्या फंगा बोझे 2 21 by 15 तुम 21 by 15 no 21 by 15 से कोई 10 by यारी बरा कमन फैक्टर यार बरे मो यार रिका 15 ना कोई 3 ना कोई यार 3 5 जो 15 7 equal to 7 by 5 का अभी बाकी AB का AC का असंग बताओ को स्वयं तारा नहीं बा 7 by 5 क्या वाला नहीं centimeter. Other photo had question the photo had length of the remaining equal side. So hence because ubremo hence the remaining kay na photo hai gyose the remaining equal side ka
remaining equal sides. Equal sides से so the equal side have each them has equal to 7 by 5 centimeter. Sure then. Here we go. Gan ta da mo yaw da hango. Loya. Gan ta bro. Ta dia. Jauh dah bayi ni gan ta da itu ko. Season gadra. Season guiding आता ngaji season lo. Kan mana ngau itu? Kan betul suruh pak. Kan betul. Matang question number 4 sing pasi yang question number 4. Sum of two numbers is 95 na hai. Sum of two numbers is 95. Eka. Okay. Aduga. If one exit the other by 15, find the number. Ade aman dagi 15 hena sauraga di. Number sing to putho. Number ani ki plus to क्या हुआ number ani ki sum से 95 ने है देखो number ani की sum से 95 हाली वो number ani दा number अम्म दगी अम्म ना 15 है ना सावर अदो रहेगा दी number ani तो पुतो है देखो यंग question number number ani की plus to क्या है 95 ताई है नहीं ना नंबर अमना अमदगी 15 हिन सावे अदे नंबर सिदे कोई खंगब्रा खंगदे नंबर अमदो खंगदे अमदि खंगनी खंगद्रा नंबर अमसे 20 नि खलसे अतोब नंबर अमसे क्या होगने 20 plus 15 35 अदो क्वेश्चन ज्ञान तादरी न इनको हंगबे खंगने क्वेश्चन दा हाइसे नंबर अनि की प्लस तो 95 ताई है यारब्रा नंबर अनि की प्लस से 95 ताई है नंबर अम्मा से ना अतोप नंबर अम्मा दगी 15 है ना चावे जान तारे का अरे दे नंबर अम्मा से इन्हें x ने लोग कर दी अतोप नंबर अम्मा से क्या होगा ने हाँ क्या होगा ने नाम तो हारोंगे खंग दे मैं नवा काम जैसे कम सिंग हुई पाखलो 16 क्वेश्चन से ज्ञान ताओ स्टेटमेंट क्वेश्चन देने उन्हें क्वेश्चन ज्ञान ता आदर वो होत पसुंग मोय क्वेश्चन से ज्ञान ताओ क्वेश्चन दा इसे सम द्रो नंबर अनि ले रे नंबर अनि सिगे टेंशन नंबर 95 ने ताब्रा नंबर अनि की प्लस से 95 नहीं है ने अदु दे नंबर अनि द नंबर अमना अमदगी 15 हेन चावेबा अदु नंबर अम से इना 20 ने दे तो नंबर में क्या होई नो आई मा नहीं कोकिंग की 35 नंबर में तो इन्हें x ने है दी तो पर नंबर तो क्या हो रहा नहीं हाँ ओके ऑनलाइन जाओ बंगांग सिंह तो पर नंबर में तो क्या हो जी नो कमेंट पिरो को let x and the x plus 15 को नंबर में से x हो रही थी तो पर नंबर में तो x है ना 15 है ना चाहे हमने x plus 15 हो रही नहीं है को be the two numbers नंबर नहीं तो कोई ना x and x plus 15 है लोग चले को अरे दी by question
by question. X plus 15. I would it. Number any give plus to. Number how many x ni atop x plus 59 low. I live any sigi some say kya taiba question the have 95. 95 tai. How did it implies that x plus x twice x tani. 15 assume target going to 1 the go 95 minus 15. Yeah, bro. Got it? Implies that. How did it? X value put okay high the end is a 0 80 by 2. Sumbra. Implies that x equal to 40. X की value 40 फंगे तो पर नंबर में क्या हो रहा नहीं का तो दे for hence the two numbers though two numbers are 40 and 40 plus 15 क्या हो रहा है number ani do mana 40 or ani atopa mana 55 kada bro ara ira lai draw adu no gi kana se kitang IQ se kitang wala kamai tam number amma number amma de 15 jawe hai hena adu number amma x hoy de number amma kya hoy de na ka da kokto sa de amne number amne x hoy de atop number amma de 15 hena sa hoy de plus 15 hatil de adu number do ore de ye lage do yani ko malang amma kya tari bro tari mathang question na mu jeng si de okay marak sida thagi sigi two whole number mixed fraction dagi improper fraction no auto kibuda gyanta hogda mi yaubra ha jaude hayo gyanta de taiba ado gyanta isoi de ta de so de sum pham de so pham question number 15 yango 5 question number 5 go two numbers are in the ratio of 5:3 number ani ki magi ratio se 5:3 da lageba dekho if they differ by 18 I remember number ani ki magi chen number sina 18 leba differ by difference 18 leba ado regadi what are the numbers in the okay karam boke kari original yani question da amuka halake yango so da muna taw number ani gi ratio number ani lai re hari ba number ani da magi ratio se 5:3 ne to number ani gi ratio se 5:3 ne to aduga makhoi ani gi khenabana 18 ne khenabo already so suppose aina number am se 30 ne lower se adu makhoi ani gi khen number ani de gi khenabado 18 khene hade atop number am kya orangani 30 dagi minus 18 da bujai na 30 da plus 18 da bujai 18 khene hai ni ko sa ko ki bai 100 bai chumbra lo nang na honing bo mong da ko bai ani ko question gyan ta re ko ni si question number 5 number any let x and the x plus 18 x plus 18 lo by x minus 18 lo say x minus 18 है क्या ना number any तो ये अचूक दे x तो वाला नहीं x plus 18 है क्या दी मसा दो x वाला देखो
ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯇꯣ 18 ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ Bꯗ 2 numbers B 2 numbers यारे लेट तौसिंदेन खंगदबगी तौसलिनिदा अदुदि क्वेश्चन ना करी हारंबा बाय क्वेश्चन क्वेश्चन ना हाइरिसे हाइरिबा नंबर अनि दम अदुगी सॉरी पोलिबा अंक से सोरे को अइना सिगी नंबर अनि दगी प्लस ते येंगे माना का अहान पिरामिड रेशियो हाइबन को रेशियो रेशियो हाइबने सिदा नंबर अनि दगी रेशियो से सी होय हाइब अदो मागी नंबर अनि द डिफरेंस से सी होय हाइब अरे को नंबर अनि की रेशियो द सिना हाइरगदी नंबर अनि द लेट को 5x and the 3x na B we have 2 numbers 5x and the 3x be the 2 numbers yani sina iska 3x sina magi 2 numbers to are question na hai se by question kari haramba 5x lagi minus 3x equal to 18 hoy number ani ke khena bado 18 ne yani ko then like that 5x lagi 3x khado di kya taramani 2x equal to 18 al this day ko x ki value puthokte hai di 18 से divided by 2 लाने 9 टाइम तो अरे देख नंबर अनि तो क्या करना चाहिए से hence the required numbers का the required 2 numbers are amana 9 वाले का 9 and the sorry इसने सिर्फ जेंग देना हमारे नंबर नहीं तो इसने लोग बना था ऐसी वैल्यू तो 9 फंगे और यदि हम भी नंबर से क्या आता है 5 into 9 equal to क्या 45 and 3 into 9 equal to 27 यार ब्रा अरे को लू ब्रो लाइव ब्रो सिबो Mani komba lu bro? Lai ya? Lai Class 9 ki angang sing class 8 ki angka phasana holok da sing da sum yaw ya. Ne 10 ki angang sing yaw ya. 7 ki yaw ya him mu tam ok. Mathang question number unke tare? Kya tare ki? Asing ba hay gari ngam jaw dai na Kang ko aso sa kang ko kailan man yun minutes balik ko kasama ko yari the question number क्या था देना 5 की बताएं the question number 6 3 consecutive integers add up to 51 what are these integers का 3 consecutive integers are consecutive है तो करिए अब हाँ करीबा consecutive है करीबा मैं उन्हें बा तुम ब्रो हाँ consecutive है बनी opposite है बनते का opposite है बनते question number 6 consecutive है कभी थंगनबा क्या दाएगा
thangaba integers ahum thangaba integers ahumgi magi add tawbado adi thangaba integer ahum add up tawba sum tawsimba sum tawbado kya ta hai ba 51 hoiba 51 thangaba integer ahumgi tensinabado 51 hoye adidi integers ahum do putho ha yarba adidi yingsi integer ahum duna tensinana kana 51 taragadi yo ai harake yingsi ko let aina x ni integer mo in law suppose ಇದನ್ನ 2 integer amane lawre maga thangnaba ahum haide kana hana oibe yai ko 3 oibe yai 4 oibe yai natraga 1 oibe sai saina oibe sai saina oibe sai sumbra saina oiga haidi sigi 2 sina ina x na lawre mathang sidi x plus 1 taidra sina kai tani x minus 1 sumbra amasini x gi amni hangapa amna ndaba thangnaba hai konina thangnabe integers yareko kyan taiko adu koni x minus 1 wagere x plus 2 wagere dum yare x me lower se aduga x plus 1 na me lower se and the x minus 1 na me lower second number of whom se this is the 3 be the 3 consecutive 3 consecutive integers. 3 consecutive integers. Yeah, bro. Okay. Let x plus 1 and the x minus 1 be the 3 consecutive integers. So consecutive integers of those in lowers. All the question I had a say by question. Question give a thing x plus 1 plus x minus 1 number of whom do give plus to yeah, number of whom do give plus to kya ta hai ba 50 ka 1 question hai bani ko thangnaba integers number of whom lai halibe integers of whom do give tinsinaba do 51 tai adudi number sing do putho hai sida koi ne log di se number amma sai ne x lawragadi number amma dune x plus 1 orani number amma dune x minus 1 orani to number hum adudi na jo hum do to adudi question na hai bai madu ina question puso to adudi sige minus 1 sige sige plus 1 sige mami nagi ba yar bro yar adudi x ahum ne horo bro isiladi 5 6 leni 51 ka already x put okay di 51 by 3 I would 3 and 51 the car di 3 1 3 3 7 21 simple 3 1 3 3 7 21 already number of whom the koi pathok ngamani kamane x bi lu ngamni na sina 17 orega di sina kya orani 18 sina kya orani 16 ka hence the 3 consecutive number the 3 consecutive numbers are the 3 consecutive numbers are 17 okay इधर आगे 16 17 and 18 Yanta bro tada bro Yanta ba yan hayo Yanta na ba hay Yan join doktor ba? यारे
ini kan betul question number kan nanggi neng kali last kali waru ba waru ozana wa da satu nu ba ba hozikang ki satu sing sing makhana ni question number क्या बोलूँगा हो कैसे 6 पर हो लेगा 7 9 10 13 14 15 16 बोल लेगा rồi rồi đi hay ngủ hồi là gì có dính lấy ngang ngang vào thôi nói cái class 8 cái 7 cái friends sinh đâu thì bảo video hay để mấy tuition training vậy tất cả phải cả sinh đâu zoom đi ngang ngang cho nó phải vậy sao Nah, cuma itu kita. Ha. Hah?